Turabashuhuje inshuti muduteze amatwi, turabashuhuje mwebwe mudahwema kudukurikira, tubashimira cyane uburyo mubana natwe ibihe byose. Imana ikomeze kubaha umugisha. Aka kanya tubazaniye inkuru y'akababaro ivugwa mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru ivugwa mu mujyi wa Kigali igaragaza neza ibyo inkuba yakoze ibara mu mujyi wa Kigali. Tubazaniye rero inkuru kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza n'ibiri kuhabera. Turagushishikariza utarakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukandeho, urahita ubona akantu kameze nk'akazogera nako gakande, urabukoze notification, ubundi tujye tubana no mu biganiro byacu biri imbere. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabikenke, haravugwa inkuru y'akababaro rwose, inkuru iteye agahinda, aho mu mvura yaguye inkuba yagize itya irakubita, maze ikubita mu rugo rumwe, maze ihitana abana batatu, bose barapfa. Abana batatu bose bapfiriye rimwe bakubiswe n'inkuba, nk'uko abaturage babidutangarije. Inkuba igikubita abana babiri bahise bapfa, noneho umwe bamujyana kwa muganga apfira mu nzira. Murumva rero ko ari ibintu bibabaje cyane, muri iki gihe cy'imvura ntabwo byoroshye. Kandi si aho gusa, kuko no mu murenge wa Gatsata naho inkangu yagize gutya iridukira inzu, ni umukingo wagwiriye inzu, maze abana babiri bo muri urwo rugo nabo bahita bapfa. Ise ubabyara we yaje kuvunika ukuguru nako mu buryo bukomeye. Murumva rero ko ari ibibazo bikomeye cyane muri iki gihe cy'imvura. Imvura yari yarabuze, ariko noneho aho ibonekeye hari kugenda habonekamo n'inkuba nyinshi, niyo mpamvu atari ibintu byoroshye. Noneho rero ibitangazamakuru biganira n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ariwe muvugizi w'umujyi wa Kigali, madamu Emma Claudine Ntirenganya, yatangaje ko ayo makuru rwose bayamenye kandi ko bihanganishije imiryango y'ababuze ababo. Gusa asaba abaturage yuko bakwiye kwitwararika muri iki gihe cy'imvura, ndetse n'abubaka bakamanza bakabisabira ibyangombwa kugira ngo batubake ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwo rero uyu muyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze yuko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwifatanije n'abahuye n'ibyago mu kababaro, kandi ko rwose baraguma kubaba hafi babahumuriza. Rero hirya no hino muri iki gihe hari kugenda hagaragara imvura, gusa icyumvikana ni inkuba nyinshi cyane ziri kugenda zumvikana muri iyo mvura, ndetse hakagenda habonekamo n'umuyaga mwinshi. Kuko hirya no hino niko bimeze. Buri muntu wese arasabwa kugira ngo nabona imvura iguye, nyamuneka rwose ye kugama munsi y'ibiti, ye kugama munsi y'igiti, ahubwo ashakisha ukuntu yajya mu nzu kugira ngo arebe ukuntu yakwirinda inkuba. Yego no mu nzu inkuba yagusangamo, ariko ntabwo bikwiriye rwose ko yagusanga munsi y'igiti, kandi ubuyobozi bwaragiye bugaragaza yuko munsi y'ibiti ariho inkuba zibasira. Kandi noneho n'abashaka kubaka nabo bakareba ahantu rwose heza hatashyira ubuzima bwabo mu kaga, mbese muri make hatari mu manegeka. Murumva rero rwose natwe twifatanije n'ababuze ababo mu kababaro, kandi rwose bagire kwihangana, kandi buri muturage wese nyine azirikane yuko amagara aseseka ntayorwe. Nyamuneka gerageza kwirinda, wenda ibyago bize kuza ariko wagerageje kwirinda, kuko ibyago byo ntawe ubyirinda, ariko ushobora gushyiraho akawe nawe bikakugirira umumaro. Reka Imana ikomeze kubaba hafi kandi mukomeze kugubwa neza. Ayo yari amakuru y'akababaro, dusabiye abo babuze ababo kwihangana. Imana ikomeze kubaha gukomera, kandi wowe utarakanda subscribe ni ukuri rwose uyikande, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Imana ikomeze kukuba hafi. Murakoze.